And continuation, just one. Question 23. The engine and the exhaust system of your vehicle have been souped up. What could be the reason? Ke buile ka yone maabane ke le ka go itlhalosa le yone gore ga go teng what could be the reason. The reason ke goreng koloi ya gago ya o e supa goreng ga nke kgwedi ya thata kana ga e dirisiwe thata. That's o itlhela wena le lerole nyanane be engine ya koloi ya gago e ka re e tletse lerole. Ha o lebelela the exhaust system le yone itlhela o ka re e na le dirusinyana kana gone lerolenyana gone mo o ka reng ke sone se ba lekang go se tlhalosa ba re it's been souped up ra utlwana. So gone mo ga go supetsa gore koloi ya gago ga nke e dirisiwa thata. So ga koloi ya gago e ntse yalo e be ya accumulate lerole la go tsena mo engineeng. Ga le tsena mo engineeng o ra gore koloi ya gago e tla be e simolola go ntsha mosi o montsho ra utlwana. E simolola go ntsha mosi e ka tswa e le o montsho kana o motala e bo go supetsa gore engine ya gago yaanong e simolola go nna le mathata a mo a lone lerole lone leo ra utlwana. Kana exhaust system eo ga ya ka ba phunyega ya go simolola go tsosa modumo. So dilo tse pedi tse e leng gore di ka nna di-effects ke gone goreng pollutant emission go ka nna go ka nna le noise pollution akere e simolola tsone tsa mofuta o. So ya go supa gore what could be the reason. Lebaka ke goreng ke gore koloi ya gago ga e kgweetswe lebaka. Driving always short distances. Answer ra rona be nna A. Let's go to question 24. What must be remembered here? Now ha re lebelela picture, we are given a picture ra e leba. What must be remembered here ke gore re itemogela gore line e ka ha lefting e tshwaraganeng go ra gore mo tseleng tse dingwe itlhela ebile e le line e yellow akere e be re nna le shoulder nyana ka kwa akere ka ga yone ka shoulder. Now after the white lane yone re bonang e sekontrinyana se salang ka ha lefting se ke gone go mo go bidiwang gote ke shoulder kana shouldering ra utlwana. Ha e leng gore go dirisiwa ke dikoloi tse di tsamayang ka bonya, ha e leng gore go dirisiwa ke di-farm implements, ha e leng gore re ka go dirisetsa go ema akere le gone mo shoulder ra utlwana. E be re bona line e kgaoganyang dikoloi tse di tswang ko pele le rona. E be re bona gore line ya rona e tshwaragane e tshweuye e tshwaragane mo gorang gore ga o le teng le go e tlolela ka. Ha e le gore no batla go overtake ga wa tshwanela overtake ha lining e ntse yana ra utlwana. Ke yone e bidiwang gote the bold line. Ha e le gore go na le mo tseleng e nngwe tlo itlhela e le di-dash kana di-lost dot. So yone eo ke yone e leng gore o ka overtake ka teng ga tsela e ntse yalo ra utlwana. But ga e le bold e tshwaragane yana ga re a tshwanela go ka overtake ga go yone kana ga re a tshwanela go ka e tlolela ka kwa akere. Now ga e le gore koloi ya gago e nna le mathata kana o batla go ema o ka ema ka ha lefting ka ha shouldering akere. So ga o letelle go ka ya go ema ka kwa. It is forbidden to stop on the right of the white roadway boundary marking. Ha wa tshwanela go ema ka ha right ra utlwana o le ema ka ha lefting. So a re lebelele di-option tse re di neetsweng. A re the far left head space is for agricultural vehicles. Ba bua boammaaruri but ha se ga farm agricultural vehicles hela akere ke for stopping also akere. Ha re ya go C are slow moving vehicles are not permitted to use this road. Slow moving vehicles are permitted to use this road ka gore bona ena le shoulder e tona gore di ka tsamaya gone mo shouldering ya nenyone eo akere. So that's how we derive the answer. Let's go to question 25. Question 25. What dangers can arise in this residential area? No, so sa ntlha ra re bolelwa gore that is a residential area. Ha re lebelela picture eo re bona go sena metse ga e bona le but that we are told gore go mo itse residential area go ra gore ke ga go nnang batho teng ke tsela e leng gore e heta ga gare ga dikago ga gare ga di-buildings ga gare ga metse ga magare ga malapa akere. So tsela e ha o e lebeletse hela yani e bulegile ga ena le ha ile hampo ga ena le ha ile sepebe e tlhamalla akere go mo go ka rotloetsa di-driver gore ba hete haka ka lebelo le le go godimo. So
borai bo bo ka tlhagang ga ke goreng ke gore o ka itemogela dikoloi di tsamaya ka lebelo le le ko godimo, vehicles driving too fast gone ba di vrupha akere. Well, a baby well trained children on the roadway, ga gona bana ba go teng ba they are well trained ra utlwa. Litter on the road nya ga ena maswe le lona la e bona hela gore e phepa akere. So answer ra rona ena A, gore dikoloi di tlo tsamaya ka lebelo le le ko godimo. Are go 26, who has stopped incorrectly, ke buile ka yone le yone maabane ne nngwe di questions ne le kopile gore ke bua ka tsone, gore ga wa tshwanna go ema before o tlola a level crossing kana o tlola a zebra crossing, as pedestrian crossing. O tshwanetse o ema o sena o e tlola ra utlwana, e seng before akere. O tshwanetse o ema o sena o e tlola. Now mo dikoloing tse pedi tse, ke mang yo o sa emang sentle? Ke motho yo o sa emang sentle ke wa koloi e khibidu e ka kwano ga pedestrian crossing, yo le wa koloi e yelo o eme sentle ra utlwana. O tshwanetse o ema o sena o tlola a pedestrian crossing, gore o ska ema o pele o tlola pedestrian crossing. Lebaka ke gore ga o emelela gone o tsamaya o le motho wa koloi e khibidu, hela ga o tsamaya o tsena mo tseleng ya gago wa go tsena wa go tlola zebra crossing. Now ha ile gore go na le motho yo e leng gore wa crossa gone ho o ka nna wa mothula ra utlwana. Now how le ka kwa ga zebra crossing o ka emelela hela bo sa thule motho yo ra utlwana. Let's go to question 27. Answer ra rona gone go nke the red vehicle. The red vehicle ba ngwa confuse ya ke gore ya re the front kana at the back, but o tshwanetse o itseela gore ke koloi e khibidu ra utlwana, the red vehicle. Let's go to question 27. What must you do in this situation when you are dazzled by oncoming traffic? Okay, let's do this. What must you do in this situation when you are being dazzled by oncoming traffic? O tsamaya go ntse yana motho o tswa ko pele o le o tshwile dipone o brightile akere wa hatlhiwa ke dipone tseo, o tshwanetse a dira eng? Tshwanetse a fokotsa lebelo ra so sa ntlha ra utlwana. O bo o lebelela thata kae ka ha lefteng gore o ntshe matlho a gago o ska lebaganya matlho a gago directed to light akere. O lebelela ka ha lefteng gore o kgone go bona. Look to the left hand edge, o lebelela ka ha lefteng gore o kgone go bona akere. Look to the left hand edge of the roadway. If necessary, reduce your speed. So ne se ne ke go bolelela gore o tshwanetse o fokotse lebelo. Answer ra rona ke B ra utlwana. A be ra go question 28. A traffic jam is building up here. What must you do? Now go mo ra bona re ke tsela mele e meraro e ya ntlha e le nngwe hela. Ha traffic jam e build up gone hong ra utlwana, o tshwanetse o re o switch on your hazards to warn dikoloi tse di tswang ko morago ra utlwana. Ha ile gore o tsena ho o itlhela le gore go na le traffic gone hong on a highway akere, o tshwanetse o dira yang? O tshwanetse o tsenye di-hazard gore ba ba ko morago ba bone gore o emisiwa ke sengwe, ba itse gore o emisiwa ke traffic ra utlwana. Switch on your hazards light. Now go na le question e nngwe go botsang gore ga go ntse yana o bo utlwa gore koloi ya siren ya tswa ko morago o isutela ga kae ra utlwana. E tshwanetse e gore e tsene ga gare ga the middle and the right lane, ga the middle and the right lane. Let's go to question 29 and sum up this paper. Which conduct is correct? Which conduct is correct? Which conduct is correct? Now, in these questions, it's a right of way. These questions it's a right of way. So, right of way ka buang ka teng e re bolela gore ga go sena ha re tsena mo picturing e be re lebella be re itlhela ile gore ga gona sign, re follow the rule ya right before left earing. Koloi e ka ha right e tshwanetse o tsamaya pele e be re tsamaya pele ga koloi e ka ha left. Now ha re tsena mo makgabaganyong a ditsela ha e leng gore the right of way rule is not clear straight to you akere, go a go diragala re employ the right of way rule e be reng the vehicle on the right has to proceed e be gore proceed before the vehicle on the left ra utlwana. Now goneha ra go letella traka e gore e hete pele ga rona, mme traka e ga ena go heta pele ga rona ga pele ga ena go tsamaya pele ka gore go na le koloi e nngwe ka ha righting. Remember this truck follows the same rule as we are, le yone ya go letella koloi e ka ha righting ga yone. In this instance ke bicycle ya go letella bicycle gore e hete pele. So ra go itse gore go tsamaya bicycle pele e be go tsamaya traka e be le gone re ka tsamayang. A re go di answer in the oncoming cyclist must proceed first e be nna yone answer ya rona be nna A. E be ra go question 30. Which conduct is correct? Gone hong ra go itse gore motho yo ka ha lefteng wa go re emela. Ha re lebella picture e hela ra go itse gore motho yo ka ha lefteng wa go re emela e be re ka gore rona re tlhamaletse.
to se ga se 10 se gata lane ya rona so wa go re emela gore re hete pele. The oncoming motorcyclist must wait for me because he intends to turn to the left, thus o tla ba gata lane ya rona so wa go re emela gore re hete pele. These questions ke a go bua thata ka tsone ga re hetse re dira chapter ya tsone, ga re hetse re dira test e buang thata ka tsone ya test 5 ke yone ya right of way rule hela. Chapter e ke e ratang bodi. Let's wait here and thank you for your time.